ani de put number da ani ngaji ules da de tanda tita nang kuna sangmala ni nge thari thari konda de la ni pengis la tu chis shugi ani tanda kasa name di gengi nganzu lumbe gi chimda chinani chongal mashi thari totan rayo mari andi tone ani tuzi chizi chigran mashi rayo mari digi ani sama dinaro nas sheshai an thanda thangbude ngaji soso ne ani sumje tudre ngode danchin phege na sungshe nangre soso digla fer Bese tomatela in thari nga sumje tuje ani thank tuje rengi kapte ani sumji nam kapte nge nga gegap ta miri ki tendu ani lusolo ta na be ki pau tang pau mo changmo la nge jeden gudu shugi an thari de phebe jeju number henge changmo la nge swisane me chap shije 참지듯이 슈비 아니 남규이나 안주 숨제 뒤텐디 아니 숨제 뒤텐디 프리미 맞춰배 도 스타디 남기오래 이네다 달로 내얌디기 땡기 아니 공부 텐제 다 아니 프리미 맞춰배기 촉촉나 남부도 스튜디 난제 안 달로 스위스 난다 종계 체 숨날도 숨지나야기 타주 남브레 anga jo sane suisane pimela Zürich nal dos 30 naya ki ani kendi nangre shai ine lobam jela ta nga jo ta neyam di kengi ro ani mi jonga ta chizu chikle haga panda nonjon da shu na shire tima shi chokje chu yo mare ine le nga jo ta tuten ke chimuti gi khugap simche ende gami shungza pyula ani nga ji sope gyune ani regu shiji dus chari nal ma kwe shayore ndinge kusji shuchowchi ani regu tanggodi ta nga ju phe na la do mi topdan jime taya ti chamjo che wo yes ani sargo rawa te wo yes ti che tanggodi che ani niwa de la ani nga ju ta 제 가르쳐래 페미틱 주기 아니 우티 전냠도 우메람기 원에 아니 나저 페다 개미기 까뇨지로 온디 딱 겨수 아니 주면당고 예스치제 이버들에 아니 숨바티나라 구세펜전 무찬 강교로드 다야첸 시버데 페난게 아니 코에 아니 도시 다야 참조치오 예스다 디시딩은 주기 레규 차리디나라 그래 쉬어이 아니 이게 다 지지시다 매자 먹고 싶어체 안 타된달라 겸체 구지샤베 템부터 아니 벽이 된다 뉴도 세베기 민도 쉬기 도체나 아니 이게 직슈쳐치다 다 안제 군전알도스 치게 저저 팀이든 도스 된지 쉬어래 이내 나반이 도스페 마도 자는 가저 라 디 가서래 이또기 토네 아니 쿠난지기 송셰디 따나소 아니 얘기 단다 안지 주릭 나데기 다 직접 긴지 마리오 페 크랑카지
dima songshe dine ma jalo shui. Die Grußbotschaft von Regierungsrat Mario Fehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe tibetische Freundinnen und Freunde, wo immer ich die Gelegenheit dazu habe, zeige ich persönlich Flagge für Tibet. Gerne lasse ich Ihnen deshalb auf diesem Weg meine herzlichen Grüße und meine besten Wünsche zukommen. Ich wünsche mir ein Tibet, in dem die Tibeterinnen und Tibeter ohne Unterdrückung leben und ihre Kultur und Religion frei ausüben und an die nachfolgende Generationen weitergeben können. Das erfordert zumindest ein Maß an Selbstbestimmung, wie es für jeden Schweizer Kanton selbstverständlich ist. Die chinesische Regierung muss endlich Hand dazu bieten, dass zumindest eine solche Selbstbestimmung möglich wird. Die Anliegen Tibets sind in der Schweiz politisch und gesellschaftlich breit abgestützt. Es gibt sehr viel Zustimmung für die berechtigten Anliegen der Tibeterinnen und Tibeter. Ihr Anspruch auf eine substanzielle Autonomie wird anerkannt. Die Anliegen der Tibeter-Gemeinschaft können in der Schweiz weiterhin auf eine große Unterstützung zählen, selbstverständlich auch von mir. Lassen Sie sich auf diesem Weg nicht entmutigen. Tashidele, lang lebe seine Heiligkeit der Dalai Lama. Regierungsrat Mario Fehr. Digila Tuchena, Ani Tanda Kushab Mario Fair, Kwanle, and Tuches Sheshui. Thank you, Mr. Mario Fair. And now the next is our Tibetan national anthem. Mazu Yalush Tai Shai. Be no be namba. Genun zi ya che yo we gu. Legere soge doji kamsu tembe choge chamse yong nam gu kawaya de upa kon la re unzo de shin tange pujon chega sumgi chela digi so desa beja chisi ki beyuta tu jojo ge bezamli yang beki kushi de bela jo pujon de gen zenyi yugi dashi na do do we si na cho me be yu le ge yu ji tine di khasa nganzu phenang gi je pau pamo so kuna se tendal nganzu kamachi gi nyangi ku di shai shai. Chena shwagi minute is expanded antine tanda ngarang ne ni de inge nala ni tharingi sunjutire ngote doptich tandishiye. My name is Norzum Jordan Khangsar and I'm the vice president of our organization, and I'm going to read my English version on 10th March. Today is a somber day for Tibetans all over the world as we commemorate March 10th as Tibetan National Uprising Day.
for it was on this fateful day 62 years ago that Tibetans refused to relent nor surrender and rose up against China's forceful occupation of our homeland. Tibetans were firm in their resolve to protect His Holiness the Dalai Lama and the sovereignty of Tibet. As a result, thousands were killed and many more perished and wounded when the Chinese soldiers bombed and fired indiscriminately on the peaceful protesters. Sadly, this unfortunate event forced His Holiness into exile, followed by thousands of Tibetans, while the bulk of our population remained home, opposing this illegal hegemony and demanding freedom while safeguarding our culture and faith. 62 years may not be long in a nation's history, but in the case of Tibet, China almost obliterated one of the richest cultures of the world from the face of the earth, ravaged its rich repositories of culture, plundered its resources, destroyed the environment, and killed over millions within this short span of time. The situation in Tibet is grave today. Just a couple of weeks ago, 2 Tibetan teenagers were imprisoned and another hospitalized after being brutally tortured and both legs broken for failure to register a WeChat group with local authorities. Similarly, tour guide Kunjo Jimba's death on February 6th is yet another grim case of a wrongfully imprisoned Tibetan dying from mistreatment. Reckless and inhuman treatments of Tibetans, torture, and the death of political prisoners are common in Tibet today. According to the latest report of Freedom House, Tibetan ranks number 1 to be the worst in freedom along with Syria. China must realize that it is due to their repressive measures that the Tibetans will continue to burn themselves and protest. It must introspect and change its hardline policies. They need to adapt to the changing times. Unless this is done, problems will persist and we will continue to protest, and so will our future generations. We therefore call on China to talk to the representative of His Holiness the Dalai Lama to resolve the issue of Tibet based on the middle way approach proposed by His Holiness. China has everything to gain in resolving this at the earliest. The ball is in China's court. Be it known that just as Tibetans all over the world are commemorating this day, Tibetans in Switzerland are holding simultaneous vigils in Geneva and Bern against atrocities perpetrated by China and seeking world's support in ending China's iron grip on Tibet. This is unprecedented. On this solemn day, we pay tribute to the brave Tibetan martyrs who laid down their lives for Tibet and to those who continue to fight and those in Chinese prisons. On behalf of the Tibetan Women's Association of Switzerland and Tibetans all over the world, we urge the United Nations and the world community to speak up and support our just cause. Long live His Holiness the Dalai Lama. May the issue of Tibet be resolved soon so that we are reunited with our fellow Tibetans in Tibet. Thank you. And then our next program is Mrs. Tashi Kangshutsang is going to read one more statement from our guest, Mr. Fabio Molini. Sorry, she's going to introduce. Thank you. Guten Abend allerseits. Wir haben eine Grußbotschaft von Fabian Molina erhalten, der heute leider nicht an der Kundgebung teilnehmen kann, weil er aktuell
an den Sessionen tagt in Bern. Herr Molina ist Schweizer Politiker und Mitglied des Nationalrates. Er hat uns aber eine Grußbotschaft zugestellt, die ich euch, liebe Landsleute und Tibet-Freunde, aber vor allem auch der chinesischen Botschaft gerne weitergeben möchte. Zum 62. Mal jährt sich heute der Volksaufstand der Tibeterinnen und Tibeter gegen die chinesische Besatzung. Leider hat sich die Situation des tibetischen Volkes seither nicht verbessert. Im Gegenteil. Tibet ist nach wie vor besetzt und die unvergleichliche Repression der chinesischen Regierung hat in Tibet wie auch gegen weitere Minderheiten in der Volksrepublik China in den letzten Jahren zugenommen. Weltweit wächst das Bewusstsein über die schwersten Menschenrechtsverletzungen. Auch in der Schweiz reift langsam die Einsicht, dass Business as usual angesichts dieser Verbrechen nicht mehr möglich ist. Als Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Tibet freut es mich, dass der Nationalrat den Bundesrat gestern beauftragt hat, den bilateralen Menschenrechtsdialog mit China auf seine Wirksamkeit zu überprüfen. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt. Weitere müssen folgen. Im Namen der Sozialdemokratischen Partei versichere ich Ihnen, dass wir uns weiterhin mit voller Kraft für die Sache des tibetischen Volkes einsetzen werden. Sei es in der Schweiz, wo die Situation der tibetischen Sans-Papiers endlich verbessert und die Überdachung der Diaspora gestoppt gehört. Und in Tibet selber, wo China über internationalen Druck gezielte Sanktionen und die Sistierung des Freihandelsabkommens zur Einhaltung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen gebracht werden muss. Zum Tag des Volksaufstandes wünsche ich Ihnen in Ihrem Kampf für Religionsfreiheit, Selbstbestimmung und den Schutz der Menschenrechte alles Gute und sage Ihnen, ihr seid nicht allein. We stand with Tibet. Herr Molina, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Mr. Molini, now we have prayers. Kerumche Utiman Shende Unsui. Soge Chonam La Chanchu Pardu Dani Kyapsu Che Dagi Jiso Gibe Sonam Ge Dola Peje Sange Tuba Sho Kage Tuje Shaye Rezo Jo Shenye Medo Duye Bonjo Serge Rumbo Davo Jibe Shaye Jobo Jola Chade Lo Pema June Kula de Dome Tata Lunu Sibu Kanunze Uye Rambo Chela Sovande Oma Ahun Benza Guru Pema Sidi Oma Ahun Benza Guru Pema Sidi Oma Ahun Benza Guru Pema Sidi Chadon Kolo Gyure Gyabo Ton Chendon Gyaba Sambe Sangye Kala Kandu Tela Tekden Zumba Jere Sela Chate Omo Mani Peme Hu Omo Mani Peme Hu Omo Mani Peme Hu Omo Mani Peme Ye Zera Mune Jubela Yuson Sangye Kunye Chilema Rakara Shiji Chanye Chiduma Yubyo Ube Namla Chazelo Omo Dare Tudare Ture Soewa
Omo dare tu dare so Omo dare tu so De shin do ju ji ko lo ko sem je nam la da tu je si tam ja chi shi zhe we tun ze ba nam da nyam sha ze la cha se lo Omo amin devari Omo amin devari Omo amin devari Tuje kula nyambe chumdende Senzan tebe ngendru tungase Tusun nese sanje mengi la Bendru yayi wala chase lo Tayata omo bekaze mahan bekaze Ranza samun gaze yeso Tayata omo bekaze mahan bekaze Ranza samun gaze yeso Oni ninje songo jubela Sejere kanje tenje gu Chana bemo tenzin jazola Soa deso shete lunro sho Jeze lame kute rabdenji Nangara chile chuchu jebaba Sanje pembe dweme sasungi Dweme muse badu nijuji Tagi lama namge jashisho Idama lato namge jashisho Mada kandro namge jashisho Chujon soma namge jashisho Chena kerumche dine thanda ngu Europe ki chidu ani dedon wangbula kalum narona shugi 때 힘에 참아를 때에 침주 쉬어야지 또 근데 때 kerum시 진에 피면서 저인데 슈루다 미마게 뜻을 배우였다 참아를 침주 쉬어야지 다 배제 로축단지 나는 먼저 때 니도 니슈로 될 치미신 때비는 로드 근데 준비했지 먼저 계속 대비나 로디 나를 점블이 나로라 점루 코라랑 따져들 그 슈침비지는 배제 문제 제고 그래 저 내염디 갱기 점블이 나로라 딱 일단 매직했다 수수 초하겠다 내가 제조 참에 털다 마음 늘럼 걸 있는 섬단다 털이 그 치치요 근데 인도가 디키데라 tunta nedun ke chishe de karcha de yorsun denja ki ke chaseyo ni gerba susu denja gegap susu denja ki ke chaseyo tanda nido nishu nalola ta chige jizo kana 즉 sibina tanda dirikesa eni jirtan 즉 kuryo sungyapda eni namshi gyue tona unzu pulu jikange chimbuchi tere unzu denja gyunju dugusi be samnudi tanpotu juwa nyeri ki inchi kange dili chimbuchi na tsuyu sambeki eni gejita samnudi yo mare ta kasi janane chumbe nazi di gengi ta di to samnudi gyue chimba maze gyun susi di sef shu shadeyo yana shung rangi ta chise nangsi chemutube gengi zamblik nar gyun shu chin sun sambe ta di 계급 수수 날 삼는데요. 지도 수수 날 삼는데요. 미 계급 수수 날이는 삼는데요. 언조 개체수 중카기 겐지 다 엔겐싱에 날 삼는데 셉 수차돼요. 단단 란조 퍼버조 다 지르당 우주 된자 고지 삼 지밀지 파티샤 디시 야가 침비나 아니 단도 먼저 로 추출해 얘기인가 먼저 된자 초원에 중요 말 가서 란종 바대 중요 말 변나로 강에 딘디시 태베요 딘딘도가 밀파 샤가 뚜뚜
로 망고시린 땅 아래에 다가라 양묘디요 샤가 두두 밑을 가셔 소화를 땅땅 말리 베까 강해지요 다 데리케서 샤가 집는 내주 백줄대요 그러시게 세비 쉬야 되부추 근데 인도 란즈 로 망고시 두마토베 레가다 피게 깨지 즉 내부시에 모토베기 강해디 다리잖아 슝디 온서로 쉬셔요 그러시 주야 근데 인도가 란즈 로 축주의 니르가 다 갈래게 딱 가서 가는 것도 즉 배준지 첩시 교회 중요하게 삼줬던 거요. 나이인데 이내데 김이 순접 다가 되는 때딱 그절래네. 그게 좀 망고 년용 아래 테스트 셰뇨 대직 침미지도 와라. 달로라. 딱 교회 침면 내신다. 달로 교회도 토하는 못투에 놓은 거저와 여비직 내신 소화도 축좀 뭐좀 근데 또가 남부지 공부 가리 유엔에 매네. 예지신 디토 세브 슈슈차셨음도 란즈 페벤데즈 때딱 출로 시작하지 겹교 차가지 란데 담배는 그거 주두스에 주에 되버슈 다 나좀 먹고기 단다 텐덴치 초고를 때 애니 먼저 텐덴 디토는 먼저 랍질레를 가르도스 예 슈비나 페이지 디갑때 란즈 페날 용에 미츠기 닝도다 심슈다 타체베 토는 즉 내가 제드레스 중에 성구요 비게 수시 계급 튼다 비게 뱉다 소 벤순도 로토요래 근데 즉딱 이제 태소 맵지다 수시 이지 옆들라 딱 이제 갈래시게 도와래 디니시 딱 비게 타마데 김이도 뚝뚝인데 따니 겨울음지 딱 이제 히말라야 리퀴드제니 야가날 페브레 로가시티니 이 디갑데네 겨울음지 림도 천배 토안에 딱 알란스 린슌데 숨겹체하기 배준시나니 당ran수 달릭 데릭해서 베베사의 민디 대실하대 겨루지 그들한 레스제 먼저 참여하고 고 근데 인도 된지 공도 쉬는 시래 먼저 데릭해서 먼저 첩시기 다 교도 첨부 쉬치여로 란수 고급 진행 그래 밀리게 시야 그래 배신에 카사나 단지 수수 조조나 먼저 조조로 같은데 요 프랑스 균이 슌了 내도 다가 야나 슌게 다 수수 날면제 엔다 된자들 견던 거여서 습세 적어도 배변에서 든든데 중요해. 향수 습세 지단 든데 고도 세베 딱 이제 주어든들라 삼자든데 따요. 든데 누가 딱디 교회 두어를 말한서 든주 딕차고도 시제슈야이. 인 타마데 겨름지 딱 아주 표부터 참아 내 캡처링에 별파 딱 뉴트로토베 레왔다. 겨름지 고지 시베템바다. 엠페 미레다 계급 요고 라오토베 민두도 쉬고요. 그렇잖아. Chena Hongbla, thank you. And 당은서 한테 또 싫은가 캠베 찍고 줘야이. 아니 Tibet belongs to Tibetans. Tibet belongs to Tibetans. Shame, shame. China shame. Shame, shame. China shame. Shame, shame. China shame. Boycott. Made in China. Boycott. Made in China. Boycott. Made in China. Boycott. Made in China. No world stage. For 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 China. 62 years occupation of Tibet. Not your right. 62 years occupation of Tibet. Not your right. 62 years of occupation of Tibet. Not your right. Communist China regime. Leave Tibet. Communist China regime. Leave Tibet. CCP. Stop torturing political prisoners. CCP. Stop torturing political prisoners. Tibet belongs to. Tibetans. Tibet belongs to. Tibetans. Shame, shame. China shame. Shame, shame. China shame. Shame, shame. China shame. Boycott. Made in China. Boycott. Made in China. Boycott. Made in China. Long live. Long live. Long live. Es ist kein Ganz Mikrofon. kurz. Es ist kein Mikrofon. Okay. Und die melden ja. Long live. Long live. Long live. Tibet belongs to.
waka nubulagi ani kalok chusnaro na. 그래도 대비 그런 것이 대비하는 지금다 저도 넘버 3월에 산지시에 근데 안가면라 와카 세렌스 마탄다 시스템에 마기 산지타제기 시장 gen지 근데 다래 달로로들 안에 자나 우한이 집에 나야 되게 쟁비드네 저는 요도 간살라 안에 강아 친구 주세요 아주 순주들인데요 달로라 녀만아시 셰마도 이나라 가족이 문트네 준수 셰트와 셰요레 얘네 스위스 나로라 달로 카스음다 안에 스위스 베리메 막 제니와라 코디체 안에 슈누다 스베게 밴르샤 안에 즈리라 그메 소바 코디 토네 근데 셰다 근데 소소다 소션소 도와 페고서 나들인 델 쿠살토스 자바인스케이 근데 다들인 아주 신다스베 세바초 안에 베미 게랑 tukjurenyi ba se kaji sego da gelang tukjurenyi ba chago marite peba gelang shene ta longo tukjurenyi kotsa bre tate kotsa de ngazo tereng ge nyemo de la ya zan yudu kasala peba yo se ka saja sangmala ya tereng nyamde ge ngazo langge yore teda wa ge ane ngazo ge tanda karse gure dasa kala jana ge nayam tige chapde yenale ngazo tige chola ya chisho matang ajene mutone 아니 아저기디 겐치도 소소 켄데 세와디 아저기 포바레라 지기레 문트네 주주데 세고그레 타파도 소주티데 사마임파 데다와 페나라 겔랑 페모고 세요레 저지 자굴 세요레 저지 자딘 세요레 니토 젤 세요레 데다와 아저기 텐세시는 문트네 달레 하스팅 아저기 주주 세고야디 오늘 계신보레서 들리지 아저기 상디요 아니 다 드린 뜻이라 매장에 드린 시야들야다 시스타 레덴스텔 니비 페바 소바카이나레 소바체가게 겐케네 베세베 따된 레가시다 두고요레 데다 텐다와게 마마 게르망보기 아니치 가르세고 컴퓨터에 이나레 년수 이게 피야 이나레 아ten데게 살레나니 마르마르 트네 베세베 따된 겐케니 마르마르 두고도 델라 아니 시스타 레덴스텔 페리 마마 삭시니 참말라 어제다 지스 이런 식이요 아니 고사 저와는 부세 템바다 베지 된다 주고세베 아니 만만 식이요 또시나 Nun hören wir die Ansprache von Herr Tony Reef. Ani tanda nganzo sube zari sobe kuzap ani kuzap Tony Reef chone ani kalok chusningre. Lieber Ken Rinpoche, liebe Vertreter von Tibet-Organisationen, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft. Wir treffen uns heute in kleinen Kreise unter traurigen Umständen. Wir gedenken dem Schicksal des tibetischen Volkes, der widerrechtlichen Besetzung Tibets durch China und der blutigen Niederschlagung des tibetischen Volksaufstandes von 1959, das Hunderttausende von Tibetern den Tod kostete. Seit nun 62 Jahren wird dem tibetischen Volk Unrecht getan. Seit dieser Zeit sind fast 8000 Tibeter und Tibeterinnen in die Schweiz gekommen. 1982 wurde die Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft gegründet. Seit dieser Zeit engagieren wir uns für die Erhaltung der tibetischen Kultur und der Menschenrechte in Tibet. China tritt in verschiedenen Regionen der Welt immer dominanter auf. Sie werden rücksichtsloser. Wir von der GSCF verurteilen die gewalttätige Vorgehensweise von Staatsführer Xi Jinping und der Kommunistischen Partei auf das Schärfste. Umerziehungslager von Hunderttausenden von Leuten in Xinjiang wie in Tibet erinnern uns an die schwärzesten Tage in Europa. Über Jahrzehnte ging die Schweizer Regierung von der Illusion von Wandel durch Handel aus. Weder der Abschluss von Freihandelsabkommen noch die Vergabe von Olympischen Spielen noch die über 15 Jahre ergebnislosen Alibiübungen von Menschenrechtsdialogen konnten China von innerer Repression oder äußeren Machtstreben abhalten. Wir von der GSTF kämpfen aber weiter für die Rechte Tibets. Gestern wurde das Postulat 40-43-34 im Nationalrat mit 94 zu 65 Stimmen und einer Enthaltung erfolgreich angenommen.
Mit diesem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, dem Parlament einen Bericht über die Umsetzung des bilateralen Menschenrechtsdialogs Schweiz-China vorzulegen. Es stellen sich insbesondere folgende Fragen. Wie ist der aktuelle Stand des Menschenrechtsdialogs mit China? Wie geht der Bundesrat mit der Umsetzung des Menschenrechtsdialogs konkret vor? Welche Erfolge hat der Bundesrat bisher erzielt? Welche weiteren Schritte sieht der Bundesrat vor? Seit Covid-19 ist die Weltbevölkerung viel kritischer gegenüber China geworden. Die Aktionen und Verleugnungen durch die Regierung können nicht länger abgestritten werden. Es gibt auch immer mehr kritische Stimmen zu den Olympischen Spielen in Peking 2022. In den USA und anderswo setzt die Debatte über den Olympiaboykott der Winterspiele 2022 ein. Wir werden uns als GSTF dafür einsetzen, dass die Schweiz als Skination nicht teilnehmen wird. Chinas Außenminister Wang Yi hat soeben anlässlich des Jahrestages des chinesischen Volkskongresses die USA aufgefordert, sich nicht in innere Angelegenheiten einzumischen. Xi hat alle Menschenrechtsanschuldigungen als Lügen westlicher Politiker abgestempelt. Das heißt also, nur China lügt nicht. China selbst mischt sich aber überall ein, kauft westliche Firmen, infiltriert Mitglieder der Kommunistischen Partei, auch in Verbandsorganisationen in der Schweiz. Oder geht Museumsallianzen mit Museum in der Schweiz ein. Das ist sehr trügerisch. Es gibt leider noch zu viele Menschen, die an das Gute der Kommunistischen Partei glauben. Leider müssen wir nach 62 Jahren feststellen, dass es nicht viel Gutes gibt. Das Interesse der Chinesen ist einzig auf die Weltherrschaft ausgerichtet. Viele im Westen träumen von einer Öffnung Chinas. Doch das ist eine Illusion. Mit totaler Kontrolle beanspruchen die Digitalkommunisten in Peking die Macht über die Privatwirtschaft. In geheimen Dokumenten der Kommunisten ist sogar niedergeschrieben, dass zwischen 2035 bis 2055 Europa erobert werden soll. Wir sind hier vor dem chinesischen Konsulat in Zürich. Wir fordern den chinesischen Botschafter in der Schweiz, Herrn Chen Wenping, sich schweizerisch zu verhalten und ehrlich zu sein. Sie haben die Möglichkeit, für die Menschenrechte in Tibet sich einzusetzen. So bitte, tun Sie doch das. Wir von der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft werden den Kampf der Gerechtigkeit für unsere Freunde und Freundinnen aus Tibet nie aufgeben. Besten Dank, Tashidele. Danke, Herr Tony Reif. Tuchena, dine tandangan so sis puri shunugi soshin ani karsar dalala ni commissioner re. 유럽 별이 슈누튼소 섭시바 마티린 수스게 페미 초보게 초초 디길라 초션 논솔라 아니 수스타 리크슈타인기 별의 민마 게 뒤접 아니 수베 자주 촉바게 뒤접 유럽게 추주 왕불라 아니 켄르 무체 삼제 군도들 쇼이 당아 계셔 문트는 아자메 토라 셰 초보지 Liebe Brüder und Schwestern, heute haben wir uns hier vor dem chinesischen Konsulat in Zürich versammelt, weil das heutige Datum das gesamte tibetische Volk verbindet. Mich persönlich überkam schon einige Tage vor diesem 62. Jahrestag eine gewisse Anspannung. Denn es ist ein Tag, an dem wir innehalten und an unsere Brüder und Schwestern in Tibet gedenken, die ihr Leben für ihre Freiheit und ihre Freiheit für die tibetische Freiheitsbewegung geopfert haben. Der 62. Gedenktag des tibetischen Volksaufstandes und die Tatsache, dass die chinesischen Besatzer unser Land besetzt haben, löst bei mir Trauer, Wut und Frustration aus.
Die Trauer kam bei mir beispielsweise auf, als ich mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen heute Nachmittag in Bern symbolisch Särge am Bahnhofplatz beigesetzt hatten. Jeder Sarg enthielt eine Kurzbiografie über tibetische Persönlichkeiten, welche ihr Leben für unsere Sache gelassen haben. Die Wut kommt bei mir auf, wenn ich daran denke, wie die chinesische Unterdrückung unter Präsident Xi Jinping nicht nur weitergeht, sondern systematisch ausgebaut wurde. Im Bereich der Menschenrechte liegt unser Land, Tibet, auf Platz 1 der meist unterdrückten Nationen der Welt. Universelle Rechte, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit sowie die Bewahrung der Kultur, werden stark eingeschränkt und strengstens überwacht. Die öffentliche Förderung der tibetischen Schrift und Sprache wird mittlerweile verboten, ja sogar kriminalisiert und als Straftat mit Haft und Folter geahndet. Meine Frustration richtet sich an die internationale Gemeinschaft. Speziell das Internationale Olympische Komitee frustriert mich besonders, da sie die Olympischen Winterspiele 2022 an Peking vergaben, obwohl sich die Menschenrechtssituation in Tibet massiv verschlechtert hat. Schon damals bei den Sommerspielen 2008 versprach die IOC, die Annäherung zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in China herbeizuführen. 14 Jahre später geht sie bei der zweiten Vergabe der Olympischen Spiele an China erst gar nicht auf dieses Thema ein und versucht bis heute noch ein Thema zu ignorieren. Wenn ich an all die Menschen denke, welche bis zum Schluss für die tibetische Freiheitsbewegung gekämpft und nicht aufgegeben haben, erfüllt mich das mit Stolz, Tibeter zu sein. Der unermüdliche Einsatz von Tibet-Organisationen, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit, motiviert mich weiterhin, für ein freies Tibet zu kämpfen. Mit der repressiven und kolonialistischen Politik hat sich China nicht nur mit dem tibetischen Volk angelegt, sondern auch die Völker aus Osttürkestan, der südlichen Mongolei sowie Hongkong erzürnt und gegen sich aufgebracht. Mit ihnen können wir Allianzen bilden und somit vereint und gestärkt gegen die chinesische Regierung antreten. Als Mitglied des VTJE erhalte ich die unschätzbare Möglichkeit, mich für das unterdrückte tibetische Volk einzusetzen. Solange die Besetzung Tibets durch China nicht beendet wird, solange internationale Organisationen und Staaten sich der chinesischen Tyrannei nicht annehmen, solange der goldene Thron im Potala-Palast leer bleibt, werden wir nicht ruhen und den Kampf unserer Vorfahren, den Kampf für ein freies Tibet, fortsetzen. Vielen Dank und Pögyalo. Tuchena karsar dalala shinu kusapche antine tanda tanzu mima langlu tanai shai Milo Judaba tu Nganso Isha Sirulama Tuba Yawe Chinu Tanju Nganso Isha Sirulama Tuba Yawe Chinu Tanju Tembe bambu zeji, zenji mi mang sejak tulong sho. Tembe bambu zeji, enjon dagi jo. Yang ye jimbo konsai shino bu, jimbo bizon zi. Yang ye jimbo konsai shino bu, jimbo bizon zi. Dao shema lama, zenji yama pene ta zhi dang ki.
ani nganzu chosune tata nganzu ya nishu ya pya di ma chalosh nangre andi nishu di nganzu sopa kha shine ani nyamshu tone re di ani anda kasa ngara spere mima che ani sube zade sopa ne che mima pime che ani shunu kuna shinyamdo nganzu timone chari di ya tiaris. Honorable Ambassador, today marks the 62nd commemoration of the Tibetan National Uprising Day. On 10th March 1959, hundreds and thousands of Tibetans protested against the occupation of independent Tibet. The protest was brutally crushed, leading to deaths of many Tibetans. As we commemorate the sacrifices of Tibetans, we, the undersigned organizations, urge the government of People's Republic of China to stop the continuing repression of Tibetans in Tibet and resolve the issue of Tibet peacefully through genuine and effective dialogue with the envoys of His Holiness the Dalai Lama. As you are aware, historically, Tibet was an independent country and was never part of China. However, for the peaceful resolution of the issue of Tibet, His Holiness the Dalai Lama and the Central Tibetan Administration adopted the middle way policy seeking genuine autonomy in Tibet and not separation or independence. This is a win-win solution for both People's Republic of China and Tibet. The government of the People's Republic of China cannot continue the blatant violation of the human rights. China should respect the fundamental value that guide humanity. The international community is witnessing the suppression of the Tibet, Uyghurs, Hong Kongers, Southern Mongolian. Despite 6 decades of China's rule, the voice of Tibetans is growing, and so is the support for peaceful resolution of the issue of Tibet. In view of these, through your honorable office, we call upon the government of People's Republic of China to stop the repression of Tibetans and hold genuine and effective talks with envoys of His Holiness the Dalai Lama for peaceful resolution of issue of Tibet and respect the human rights of the Tibetans. Sincerely, Mr. Thomas Bürkli, President of Swiss Tibetan Friendship Association, Mr. Nobusamta, outgoing President of Tibetan Community in Switzerland and Liechtenstein, Ms. Diki Santa Maria, President of Tibetan Women Organization in Switzerland, Ms. Tashi Shizatang, President of Tibet Youth Association in Europe. Thank you. Nenyi shudia di shungzablia la bo dos shaya tarira chuchu or thalo ani di nyendo bai chuya di ngumaris che sonson ani kuna zu tharo ngazu yigi di pat chula takto thol tangna machine de chuya gi thoptan di te mason che shyayi ani dine chin tharingi ngazu zerim de dosche chubai ani kunde nambata ani masepa tu tanda ngazu mutu che ani yami shunza binari nyamdi gezo ine ngazu sama ani haru baru che ani tande nashingi ani chale nyamdo namya naya yes che shyayi lao ani sama tu chenas sidenja